Dok sam bio mali dječak, mi smo bili jedna siromašna obitelj. Nismo imali za hranu, otac je radio, malao je dok su ga zvali. I to jedna je bila mala plaća njegova. Nismo mogli svaki dan jesti. Plakali smo, molili za hranu. Njegovi se roditelji nisu mogli brinuti za njega i njegove 2 sestre, te su ih dali na udomljavanje. U početku, tvrdi Goran, bilo im je dobro, ali su se s vremenom udomitelji pogoršali. Za svaku malu stvar su me napadali. Počeli su me tući zbog disanja po noći, glasno, zbog ocjena, zbog čišćenja, zbog svega. Morao sam čistiti stan njihov cijeli. Znači, prati podove, sve. Ne žali se što je morao čistiti, ali batine i grubo ponašanje udomitelja ostavili su dubok trag u njegovom odrastanju. Nisu pomogla ni djeca u školi koju je pohađao. Bio je vrijeđan i diskriminiran, izoliran iz društva. Nakon što sam završio školu, vratio sam se kući. I dalje je bilo to, braća su neka odrasla, bilo je loše dosta isto, mislim, siromašni smo bili i dalje i ja sam pokušao naći posao. 5 godina sam bio bez posla, nisam se znao sam naći posao. Ali hvala Bogu imali smo najstarijega brata, on je brinuo za cijelu obitelj. On je i radio i sav svoj novac je davao majci da brine za nas. I on je kupovao stvari isto. Tako da njemu sam najviše zahvalan. Kada je već gubio nadu u bolje sutra, majka ga je upoznala s Jonatanom koji je osnivač udruge Hoću život, koja ulaže u živote udomljene djece. Jonatan mu je pričao o Bogu i pozvao ga u crkvu. Ja sam rekao da ne želim, da ja ne vjerujem u Boga, da to mene ne zanima jer sam bio dosta razočaran u ljude i sve i nisam više vjerovao u ljubav. Ljudi su mi se dosta i rugali u školi i vani, i da ja ništa ne znam, da ja nikad neću imati nekakav život, da sam glup. I razmišljao sam dosta o samoubojstvu, da bi se ubio. I našao sam mjesto gdje bi se ubio, ali sam samo razmišljao o tome. Nisam pokušao jer sam se bojao. Jonatan je ostavio otvorena vrata za njega i rekao da je uvijek dobrodošao. Goran je na sreću ta vrata odlučio otvoriti. Ja nisam nikada vidio u životu, u svojoj mladosti, toliko ljubav prema meni. Nikada. Vidio sam da sam dobio ljubav i da sam baš bio prihvaćen. Ljudi koji me ne poznaju, koji su me prvi dan vidjeli, dali su mi ljubav kao što mi niko nije dao. I stvarno počeo sam hodati, govorili su mi o Bogu, svi skoro, poklonili su mi Bibliju, počeo sam čitati, bili su uz mene, objašnjavali su mi Bibliju, pozvali su me u zajednicu u Varaždin, tamo sam počeo služiti, dali su mi sve ono što sam ja htio da mi daju. Da ja služim, to mi je bilo wow. Stvarno, da ja mogu biti glavni u nečemu, to mi je bilo wow. I naučili su me poštovanju, ljubavi, svemu. Specifičnost udruge je da o učesnicima brine ne samo duhovno, nego i praktično. Tamo sam naučio i financije, i kako kuhati, kako čistiti, sve što je potrebno. Znači, bili su uvijek s nama i mogu reći da su oni mene naučili da se osamostalim, da budem čovjek, evo da budem i muž, da budem sve. Bez njih, bez Boga, ja bi bio danas niko i ništa. Možda bi bio pijanac, možda bi doma bio siromašan, gladan.
Goranov se život okrenuo u potpuno drugom smjeru od kada je upoznao ljude koji su živjeli ljubav svojim dijelima. Bog mi je dao posao, dobar posao, gdje ljudi nisu bezobrazni, gdje ljudi su zaista, mogu reći, kao braća. Možemo se šaliti svi zajedno, ne vrijeđamo jedni druge, baš se svi družimo kao da smo braća. I pitamo jedni za druge, kad sam ja sam na moru, oni pitaju kako sam. Falim im i to mi puno znači. Pronašao je ondje i nešto više od posla i prijatelja, svoju životnu suputnicu. Mi smo kao jedno. Ona meni pomaže psihički, ja njej fizički. Valerija je rođena s cerebralnom paralizom. Kada je bila dijete, doktori su govorili da nikad neće moći hodati i normalno pohađati školu. No Bog je za nju imao drugačije planove. Prohodala sam krajem 3. godine na vrhovima prstiju kao balerina, pa sam išla na operaciju i do sada, do ove godine, imala sam ukupno 6 operacija. Njezin je život, baš poput Goranovog, bio surov i težak. Već u nižim razredima osnovne škole doživljavala je vršnjačko nasilje. Školski su hodnici za nju bili prava noćna mora. Rezala sam se, pokušala sam objasniti nekoliko puta, predozirala se tabletama jer sam sa 17. godinom došla do ruba pa sam završila baš na kliničkoj depresiji, lijekovima, psihijatrijama i tako redom. I sam se osjećala prihvaćenom i voljenom di god ne dođem. Usprkos svim tim nevoljama, smogla je snagu i uspješno završila osnovnu i srednju školu, te je trenutno studentica 4. godine pedagogije u Osijeku. To nije moja zasluga, nego je zasluga od Boga. Iako se u svojim patnjama žestoko ljutila na Boga i odbacivala ga, u jednom mu je trenutku ipak zavapila. Ja bi se pitala, di ti tu Bog? Ja ga ne vidim. On niš ne radi. Zakaj sam ja i dalje takva ako ti Bog postoji? Zakaj mi se ovo događa ako Bog postoji? I ja sam u jednom trenutku bila rekla, Bože, ako si stvaran, molim te, izbavi me van. Jedna od socijalnih radnica s kojom je komunicirala preporučila joj je odlazak u kuću mogućnosti. I vidjela sam naziv udruge Hoću život. To je moja rečenica, jako često ponavljana kad bi me god psihijatri ili socijalni radnici ili policija ili bilo ko pitao, dobro Valerija, šta ti hoćeš, a da se ti prestaneš rezati, ubijati, šta da mi napravimo? Ja bih rekla, ja hoću život. Doktori su joj govorili da bude zahvalna što je uopće živa, ali za nju, kako tvrdi, to nije bio život, nego ropstvo i mučenje. Čak sam dobila i zadatak jednom da nacrtam sebe kao nakon smrti, kako zamišljam. Ja sam nacrtala zarašćeni grob gdje nikog nema godinama. Nemam. Ne postoje više. I uglavnom kad sam pročitala taj naslov udruge, Ja hoću život, u sebi sam čula neki glas, nije bio to fizički, ali u meni govori, nije bio moj. Neki onak blagi, muški, nježni glas. Rekao, to je to. Ovo su zadnja vrata na koja ti moraš pokucati. Pokucala je. Nakon toga za nju, baš kao i za Gorana, otvorio se svijet radosti i mogućnosti. Probudila se nada. I eto, unatoč svemu, Bog mi je dao priliku, dao mi je život i dao mi ga u izobilju. Dao mi je sve ono što ja nisam mogla ni sanjati, a kamoli molit. A ja sam sad završila prošle godine, unatoč toj operaciji, nije mi bilo 3 mjeseca na faksu, ali unatoč tome sam završila prediplomski studij. Želja joj je po završetku studija raditi s djecom u vrtiću, ali spremna je ići u kojem god smjeru je Bog pošalje. Tako da sam jako zahvalna Bogu da ipak mogu i da me vodio kroz sve to i ja mogu otvoreno reći da to nije moja diploma, nego je njegova.
koliko god puta sam već slušao njihovo svjedočanstvo i normalno bio sam dio svega toga što se događalo od početka i dalje sam fasciniran onime što je Bog učinio. Od nečega što je bilo slomljeno, bez nade, bez cilja, bez smisla. Oni su htjeli, kako su i rekli sami, oduzeti sebi život. Nisu imali apsolutno nikakav cilj. Mislili su da život nema apsolutno nikakav dublji smisao i da ga jednostavno treba prekinuti, završiti i zatvoriti tu priču. Ne, Bog je učinio nešto nevjerojatno. Naime, ja sam čuo da će doći u kuću mogućnosti još jedna djevojka. Daniela nam je to pokazala, nam je sliku. I naravno, ja sam odmah rekao, pa lijepa je djevojka. Puno smo joj govorili o Bogu. I s vremena na vrijeme meni se ona jako svidla. Valerija je na početku Gorana gledala kao brata i prijatelja, ali s vremenom rodili su se i ljubavni osjećaji. I puno ljudi koji nije obraćeno vide da ostanu šokirani na koji način smo mi povezani, na koji način nadopunjavamo jedno drugo. Mi se samo zezati da smo dva šepavca. Oni kaže ja sam šepavac u glavu, a ti u noge. On je moje noge, a ja njegov mozak. Hvala Bogu da nije bilo kuće mogućnosti, da nema ovoga kampa. Mi danas ne bi ni bili zajedni, ne bi ni znali. Možda bi ona bila mrtva, možda bi ja bio mrtav. Želja nam je da di god idemo kroz život, koji god državu mjesto, di god jesmo, da kroz svoj brak, kroz našu djecu proslavljamo Boga. Da se Bog vidi kroz to. Bog je stvarno čudesan i ja sam jako sretan i cijeli naš tim je zapravo jako sretan i to je uvijek motivacija i za kuću mogućnosti da idemo dalje, jer uvijek su te nekakve borbe da li ići ili ne. S ovim kampom nekad si mislim pa 10 godina ovog kampa, možemo li mi ići dalje? Ma neću više, ali onda opet čujem ovu priču koju znam i ona me opet osvježi, rekao ma idemo dalje, to je, Bog želi da radimo za njega, ona naziva, kak piše u 1. Korinčanima 3, svojim suradnicima i to je čast, privilegija i jednostavno želimo ići dalje i hvala Bogu na svemu, njemu slava. I stvarno smo jako zahvalni Bogu na svima koji su nam pomagali na kući mogućnosti, na Orphans Promise, na svima koji su na bilo koji način bili uključeni, jer bez te podrške također ne bi bili tu gdje jesmo danas. Hvala vam od srca. Valerijina i Goranova priča svjedoči da čak i iz najtamnijih trenutaka života može proizaći svjetlo. Njihova transformacija pokazuje da je Bog pravi redatelj ovakvih izvanrednih priča, gdje ljubav i vjera pišu najuzvišenije scenarije.